Mtimbeli bafana bekozikuhle kakhulu lapha kunenduna yesilungile lapha longangaba beminister mfana ngosilenhle njengoba wona kwa education mfana ngosilenhle asukhulume ngobumcoka bekugcina kwemhambo nemasiko fakwa ikakhulu kwathi ngaba labancane kumcwa kakhulu nje ubona nje lapha singwenyama sibuyelela phambili yasifundisa yasihlanganisa nanga nemazinyane kumcoka vele amasiko ayasihlanganisa nami nje vele sekuyanginika le challenge ukuthi konke akungene curriculum kungafundiswa le mithimba kuphela nebutimba ngokonke akungene esikolweni lapha nje sike eMaswati sihlangene siva simnanzi siyadigcapha ngemasiko nemihambo yakangwane ikakhulu ingwenyama ihamba phambili iyasihola lokungijabulisa ingwenyama ifithi uyabona uSinongo kuyasenjetwa sidala ngemuva siyamangala ukuthi ingwenyama kusebenzela engakanani iminyaka kepha solo ifithi kunanzi bakhona mbutho lebabhasi ethemba uqedile umshuqo nduna kwathi uqedile umshuqo umuntu ngibeke eceleni sengoshati nyamutare mfana silwane bafana buhle kakhulu mdala Nkosi awuphawule ngemgqumo waleli butho lelikhulu na kangaka ukuthi iphelele ngetikani uMaswati ngaphelele lapha siyashuka sonke siyabonakala fitness yethu eMaswati kuyabonakala ukuthi ulivela kangwane iphilile mfana Nkosilenhle asositekele nje kafishane mfana Nkosi sibona ukugcwele bajala amancane lo nyaka engabe lokho kusho ukuthini ngencubekela phambili yemhambo nemasiko elivela kangwane ukuqhubela phambili yabonakala nali awareness yabonakala ukuthi wonke umuntu so well versed ngetinto letilekayo kangwane sibakhona ku-attenda participate nabo ukuthi batikubonakalisa ukuthi nga-participate nje bantu labadzala abantwana but labo labancane then witawusala kibo baqhubeke nabo bakubisi ofcourse baqhubeke nale broadcasting lebayendako le broadcasting itawuphumelela mhlaba wonke na live lonke lakangwane sifise ukuthi livela kangwane emakhosi la livela kangwane kambe kube ngisona siyalo semhambo nemasiko seAfrika yonke nemhlabathi wonke ungaphawula uthini leyo ngcingwana mfana Nkosi nemidlongo lovuswa inkosi Mswati wesithathu iAfrika ivele itawubuka bonke kutawutshalwa la kangwane kutawuvele kutsapembela ukuthi iAfrika ikhona ikumunya ukuthi emasiko nebantu kuphathwa kanjani ukuze live litawuhlala litinde liqhubekele empilo lihambise amasiko empilo because ama-roots ethu vele ngilamasiko ukufaka ekhathi bona kutimba lesikibo namuhla so kuhle kakhulu nje ngokwentiwa ngeMaswati ukuhlimbela iAfrika nje ushaya ngathi ingakuthatha kakhulu ifundisise lokwentewa la eSwatini sigcina mntwana Nkosi ukuthi awushadi ngakunyamatana namhla wena wena kule ngicela sekhuthelo wadle mntwana Nkosi sale sibonga amakhosi ngebuhle bemsebenzi welive la wendaba siyabonga amakhosi kakhulu nyamatala vele besikhathi kutimba bagcina siyabonga amakhosi nawo indlela esigcine lona amakhosi ukuze amasiko atawuqhubeka lawo siyabonga Mabukisi Foundation, lwadi nebuve ingcebo.